Kabalang Presbyterian Umpling haksam ajar soakan priang jaga jisang samla jangka KJP Sinat priang bahlo kan di kebentan nak kaliang jangka balang kalang ya sya ya kejing pengkrea yang priang ya kan kejing seng komisi bentan nak kejing pengkrea priang ya kan kejing seng nak kaliang jangka balang rengkat kejing trilang bagi bos sarkar berkom juru local MLA jangka Take Constituency ubah Livingstone Karparan ublang MLA jangka Marang Kenang kira di Banjurip kamtam ya kejakawan penung ya kejing seng berkom juru benpek yugi pat kejing dan kam ko umbam umdi ke surok kelinti kesengkian bat ki gwede ke jung.com akan kasni la dalang ru kini lam jong balang nak te ka balang kan topi ke pastor ki tu pesan bat kemjur ke officer ni ke department befer kanang ban pengkre ya kan ke jaseng ha ka baki pai ba ki wan sekate ka jing seng ha ni ka seng kon wan kinyo ban syakri blai le ban pelang ya ka jaseng ha kalinti ka bekelut bat kemjur kemam dan kini gundu setia ki jing wet nak liang jong MLA open pa ba udon ka jing kermen barangkat kajian dari langki board jangka balang buat kemjuru ki departmen ki bapir jangka sarkar anak wan pelong ya kini kajian sanksinan ka bejob ya kawin cekah po umpling ketika cekah ke warasi rengkat bat pastor bat kelam san lam strong umpling rengkat bat ki engineer da bro api pandan kami kenen ka peci begitu prudi bat banipet i cekah balong ceseng bagalong ka cekah ke ba biang tanpa balong ceseng bat kemudian pek surat tu kan pendap no takpor biang tentang parking untuk jika belum selesai. Untuk orang bilang kau umba umbi tu pek biang bilang kentana begini. Ini sekarang makin ni officer department rare beri pek ini tentang kerja. Bat kam bagi kam jengkam pendap takpor biang nampak sesuatu menang apa nama sistem asal usah mereka pling. Hen jika berhut ke warasi. Iskam bang ni John Philip ini dekat begini di website department head baga ikan long tema ya big nanti patang ba kini cing tik sang bencana long mat long ba jap